Hetna BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ket ta hote Joni January ni sim samle li ni kho a emi time sa kon Thusoh chule van noi Thusoh chumchum phem ho Chin-Kuki-Zo council ke jetsi in amma sapen ading nga hung hlung ding January ni sim samle segile New Delhi mun a Ministry of Home Affairs MHA officer ho akimu piding u hi ke jetsi member ginja version in Thusoh mi khat to ki holim na a ke jetsi lam kai mi get hon MHA officer ho January ni sim samle segile akimu piding u hi chi achu kuki te political demand separate administration in the form of Union Territory with Legislature to Hetna anei du hi ginja version in asaina achun ke jetsi le MHA ki muto na masapen hiting ahi ati chule ke jetsi in MHA henga ke no le UPFO political demand ato sot thule Manipur government akon atuma ki vai po ding thu he sa na le nge na kinei ding ahi ati chule government in ke no le UPF to political dialogue asu zomna ding ki sei ding ahi ati he thei chu ke jetsi in lam kai ho achi sa January ni sim ko ni khwa pat tur anakal song u hi January ni sim som ni ho in phelzol le jeribam a se solam kai ho anaki mu pi ovin hichini ho ma chun aizol anazon ove Aizola SOO group lam kai ho NGOCC le Mizoram Chief Minister Laldo Mazang ki mu pi u hi hichizo a MHA officer ho to ki mutoding a New Delhi anazot pai u hi geldo thei khat chu a hi le achi sa January ni sim sagi ni ko achu ke jet silam kai hon Churchampul district vel a hum Manipur government tha Ajay Kumar bala anaki mu pi zo over kuki te political demand chungchang thu memorandum pe lu na anne u hi hicha chu governor in Manipur a chamna umna ding a thagum solo ding thu ana se hi Manipur a chamna theina ding a MHA in October 2024 a chu Chin-Kuki-Zo MLT MLA ho New Delhi mun a ki ho khom ding a anako u hi hinla kuki le mail hei MLA ho chu MHA to achum chuma ki ho na ni u hi hichi MHA te gon ki ho khom na achu kuki MLA hon an se u chu hile Manipur a chamna umna ding a separate administration bo a hi angai cha tia an he sa a hi langkhan amaite MLA CSO hon kuki te dinga separate administration hi hata a ado dal u a hi hichine ding a chu Manipur State Legislative Assembly a kuki JUGHO Manipur government le Union government tripartite agreement suspension of operation SOO abrogate bolnading a state government thuruna central government anathot hi hichi to hlan achu February 2024 a SOO extension ding thu tunichana sign a bolo du mun kichi lo ta na bana SO group le government in political dialogue 2023 October meeting akon sign bolo waden mun kichi lo ta a na ban a SO group le government in political dialogue October 2023 meeting akon aban nai lo hi Manipura kuki maite gar mai nesim thum 2023 akon mi zani la somgu chunglam in china atu a hozani wal ki halha a mi sang somgu wal chunglam in let lo nei lo wa relief ke ma hin ho aman hi chule hi chini ho a ki pana chu maite le kuki ho gamgi ki tup chena ki khando a ki chon ma thei ta lo wa ta sata a gamlei se na ki khanna ahitai North-East Gamkai a tholela din mun hi a phalang a hi zing in chule security force chomchom ho pan khom na zal in Manipur din munjang aka ala abuina mun khatlani a umti lo phatlang amano zingetin Army Chief General Upendra DVD in SAA Army Annual Press Conference a Thusoh mi ho to holim na a General DVD in Manipur a chamna sa na ding a army ho panla danjong ata alang in hi NGO chumchum le army veteran hon nam chumchuma lam kai ho akimu piwin ki chamna le ki lung khatna theine ding in pan ala zing vetin asaibe in hi Manipur a security coordination al hasam eti a ki sejing thu a thudo adom butna a General DVD in Central Force hozia grang a coordination mu theya hi ati Security Force chomchom hola a coordination umlo hipoi Army Assam Rifles le CPF dangdang in phata in coordinate
abolzing e ati Indo Myanmar border to a thodo adwam budna a general deputy in India le Myanmar gamgi ho phata a vetla hizing in security zone angai cha dungzui a pe ko hizing tin ase in hi boin hi gamdanga hungke pan external factors a kho siding ben a gamgi phata a kinga azing hi ati Manipur boin a hi external factor poiti thailo hi Myanmar a zong thilso e Myanmar boizi in galzam zong India sung ahung lut nu ve milham bau hilo Myanmar se pe ho ge India a hung zam lu hi hichi galzam ho hi janale gel ho na nei ta panpina pi hi tinjong general deputy in asa in hi chile valley based insurgent groups VPIJS Meitei Thingnoi ho Myanmar a kon hunglut chong abeida poi loi khat akiserandal ovin aban chu police ho vet calling up pe do hizi ovetin general deputy in asai in hi chilet north east kamkai army role hi security pi ding bo hilo chamna le khan taw machan a theina ding a panpi ngai ho aphat cha panpi na pi jing ding in army ho ki busa hidan jong ata lang in hi Hetna Salova hunglung thei to sit disaster ke mai to pidi in army ho move ati quick response teams QRTS like quick response medical teams ho suhat na ding in rupees 17 crores ang gonsa ko hi Hetna Salova bangsit na emergency hunglun phana mancha ding a army ho ki go sa hidan jong ata lang in hi Los Angeles State sunga adia California City a may ka na sata chu tunichen in palmit hinai po Los Angeles County Officer Thusoh in assign na achun tu chenin athi somni li athing in mi tampi agay dalam akihepon chule in sang somni la sang mi may ka in asamang tay ati may ka hi achisa January ni simsagi ni ho achu anakipan ahitan Sunday ni ho chun hui pi ahung tha nun je chun may ka ahung ho sil he ati government la NGO ho ki tho khom in helicopter mangcha in Pacific Ocean akon vanlang akon may kung tui sun hum ahizing in leilama kon in firefighters on tui pipe le mancha chomchom mangcha in pan alazing vin hi Los Angeles ner kama kon hui ang hanun chi in may kung in hupi sung ban nei chan anasusi in hi President-elect Donald Trump in California officer ho may ka apal mi zo lo zivin nasata in temo achan in hi aman asay na achun ipisuk hil anay uva may apal mi taylo uham ati alang khana California Governor Kevin Newsom in hupi may in aka avam sa apat na in Marshall Plan Lands abol tolhan in Los Angeles 2.0 team khat asep in hi chulet National Weather Service in hui 30 minutes per hour apat 70 minutes per hour nung thading a asezi uvin may ka hi kho asiding a ginchan hi hichitol hanchun asu kha na theimun ho a hi mi la kha la sang som nga la sang thum in sang songal sang segi ho munbit lai a kichun ding le in ho dahla ding in thupi government in abol in hi chule California ko pi mi lakha la sang som gup la sang gup ho apoi mo le amna dahla ding a ging ding in thupi abol vin hi tu le tu hin hupi sunga power supply nei talo mi sang som nga hlintai akiti chule officer ti so chun asaina a me ka namun ho rescue team alu theite mi athi tam pi mu do hiding aging cha oven hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe